selamat pagi guys. Nah, pagi ini kita senam dulu guys, biar sehat. Oke, Narin, siang kita cari ondel-ondel lagi guys. Wadidaw, wadidaw. Bukti guys selengkapnya di Ondel Mama. Yuhu. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu guys. Berdoa mulai. Halo guys, tadi pagi kita udah senam, udah sehat ya guys. Sekarang kita jalan-jalan dulu guys, mencari ondel-ondel bersama rekan kita yang tercinta. Oh, ternyata kita lapar guys. Kita mampir dulu nih di rumah makan kaki 5 guys. Aduh, kakinya 5 guys. Ini binatang atau apa guys? Nanti juga kita akan ketemu teman-teman guys di sini guys. Ya, silaturahmi guys, itu penting guys. Halo guys, kita lagi reunian nih guys. Ada Miss Ismi, ada Kak Indah, ada Bihan. Waalaikumsalam. Halo Nadifa. Oke guys, sambil menunggu makanan disiapkan guys, kita ngobrol-ngobrol dulu guys, biar makin akrab. Tidak lupa foto-foto dulu guys. Cekrek. Ingat diri gitu. Iya. Oke guys, udah selesai makan guys. Kita lanjutkan perjalanan kita mencari ondel-ondel guys. Halo guys. Wah, ada ondel-ondel guys. Suruh joget nih guys. Joget dong. Di situ aja, di situ. Jogetnya di situ. Joget, joget. Di situ. Ondel-ondel hijau, guys. Oke, joget terus. Belum ada mobil. Ah, musiknya nggak ada guys. Ya, halo ondel-ondel hijau. Oke, tetap semangat. Joget. Ya nggak apa-apa, lewat aja. Oke guys, sampai sini dulu guys. Jangan lupa like and subscribe. See you, bye bye.